saya termasuk orang yang hati-hati betul ketika pengambilan daging binatang kurban. Mapa mulai di Malasa, Madoko, apa dua rupa tu sapi, angka sapi Madoko, angka sapi manipi-nipi, si salah. Ia ko Madoko, ia tu buku rusuk na bulu-bulu, talange oko buku rusuk na leo warnana, Madoko ia tu. Iya ko pada mana mui warna na bulu-bulu kaya tu bulu-bulu tadanyo ko buku rusu itu masak dae matanrat tu ya ko warna macela-cela iya tu atau warna agak kekuning-kuningan ko bolong isapingnya nama ridi-ridi ya tu ya ko cela isapingnya nama bolong-bolong ko tu bulu-bulu tu junat tadanyo ko buku rusu na ya tiasa Madoko magi na berubah warna na bulu-bulu ko karena tidak ada daging dari tulang ke kulit. Paham ya? Jadi ritandra yo buku manipi mi de to nama tandra mak jure buku rusukna de nama doko sanne tu manipi-nipi neto mi tu sapinge ye pangkat tu sapi malibu ka manipi-nipi agak lonjong yan namona rekopite manas se masada buku rusukna na paleo warna na bulu-bulu ko ya se natadange ro bukunna ro si tembus si bawa balulanna yana tiasa madoko ajak tala ya makaroba. Iya. Jadi pas suku-suku iku karoba, iya ko sapi buta, deto na wading. Tapi iya ko katarat ang kepalaba i. Ya sange katarat ang kacede mapute ko matanlah bagi yang rapat ke anu itu. Iya mi ko mapute si sangi matanlah buta sanlah de na wading. Kalau katarat ada yang masih membolehkan, tapi aku ya sapato ngangi. Ya namo ko meki pakai mapak buti meki maga namo sapi buta sapi ngaga jaji mato tapi ya kok karoba tidak sempurnakan. Nah jadi dek tu nanu pak poki makoto tu tapi angka kepang ipalaba angka sapi kepang ipalaba ya karoba kega yelli ro sapinge dena kepang waktu na tolomitai kemudian kita beli dena pecacat sisanna letuk boleh napano ite pole otowe dengan pelan-pelan tapi ya sapingnya lupa ino alena lupa nasabari nasigeru aja na kepang maka itu boleh kan disebut bidarurah dibolehkan itu iya. Jadi aku itu monro anu nawabu tapi makorona deni palupa memang yo poko de metto gaga palapi na de gaga lala taki borang ino memetto mi palupai tidak boleh karena unsur kesengajaan. Yan namona reku yaki borang ilalang yalen ya gasana na lete koro iya mero sapinga lena to mi lupa itu dibolehkan. Itu saya lihat di penjelasan ulama fikih itu.